ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. Салом. طبق قرار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره دعوت نمودن اجلاسیه 19 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم 5 نوامبر ساعت 10 در شهر دوشنبه اجلاسیه 19 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار می‌گردد. شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که در اجلاسیه 19 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم بررسی قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الوه‌ها به قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان درباره سودهای جمهوری تاجیکستان، قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کودکس مرافعه‌ای اقتصادی جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، قانونهای جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الوه‌ها به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره غله و محصولات کارکردی آن و اوید به وارد نمودن تغییر الوه‌ها به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی دیگر قانون‌های قبول نموده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اینچنین مسئله‌ها اوید به عوض نمودن نام بعضی واحدهای مأموری حدود جمهوری در نظر داشته شده است. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ба ифтихори 30-солагии қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе идораи нотариалии давлатии ноҳияи синои шаҳри душанбе дар бинои наву замонавӣ соҳиби идора шуд. ифтитоҳи идораи нави нотариалӣ бо иштироки вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи синои пойтахт сурат гирифт. ҳамкоронамон дар ин бора шарҳи бештар доранд. дар арафаи ҷашни 30-солагии қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарият ва ҳайати кормандони идораи нотариалии давлатии ноҳияи синои шаҳри душанбе дар бинои навбунёду замонавӣ соҳиби идораи нав шуданд. дар маросими ифтитоҳи ин иншоот вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон музаффар ашурён ва раиси ноҳияи синои шаҳри душанбе тоҷиддин саидзода иштирок намуда бо шароити фароҳамшуда дар идораи нав шинос шуданд. тавре маълум гардид идораи нотариалии давлатии ноҳияи сино дар бинои нав хуштарҳу замонавӣ буда ҳуҷраҳои кушоду барҳавои кориро дар бар мегирад. бояд гуфт ки вазифаҳои нотариати давлатӣ аз таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ инчунин манфиатҳои давлат бо роҳи ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ аз номи ҷумҳурии тоҷикистон иборат мебошад. тасдиқи ваколатномаҳо ба расмиятдарорӣ хариду фурӯш корҳои меросӣ ва ғайра аз ҷумлаи амалиёти нотариалӣ мебошанд. ҳайати кормандони идораи нотариалии давлатии ноҳияи синои шаҳри душанбе бовар доранд ки дар ҷои нав хизматрасониро ба аҳолӣ дар сатҳи баланд ба роҳ мемонанд. дар арафаи таҷдиди 30-солагии қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон идораи нотариалии давлатии ноҳияи сино дар бинои наву замонавӣ сохта ба истифода бурда шуд. дар бинои идораи нотариалии давлатӣ овезаҳо пардохтҳои ҳатмии нотариалӣ муқаддасоти миллӣ ва дигар гӯшаҳои махсус овезон карда шуда ва дар ҷойҳои ба аҳолӣ намоён насб карда шуданд. вазифаи асосии нотариусони давлатӣ ин ба амал баровардани амалиёти нотариалии қонунгузор муайян намудааст ва дар ин самт мо кӯшиш менамоем ки ҳарчи хубтару бештар ба мардум хизматрасонӣ намоем ва ин сол ки соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст, соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст, кӯшиш менамоем ки корҳои фаҳмондагиро дар байни аҳолӣ хубтару беҳтар ба роҳ монем. вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи синои шаҳри душанбе ифтитоҳи идораи навро барои кормандон табрику муборакбод гуфта ба роҳ мондани кори идораи нотариалии давлатии ноҳияи синоро дар бинои нав тӯҳфаи арзанда дар арафаи таҷлили 30-солагии қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки ҳукумати мамлакат хоса президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста барои беҳтар шудани шароити кори ва зисту зиндагонии хизматчиён
خدمتچیانی دولتی اهمیت اولین درجه ظاهر میکنند. از این رو کارمندان اداره نتریالی را میباید که جواباً به این توجه و غمخواری ها خدمت رسانی به اهالی را در سطح خوب به راه مانند، زیرا وظیفه اساسی خدمتچیان دولتی پیش از همه در جای اول گذاشتن منفعت های جامعه می باشد. روبریت و هیئت کارمندان اداره نتریالی دولتی ناحیه سینوی شهر دوشنبه اطمینان کامل دارند که در چنین شرایط زمانوی مقصد و نقشه های کاری خود را در سطح بلند عملی می کنند و به طور شایسته به مردم خدمت می رسانند. در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان ساحه سیاحی و جهانگردی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل فورум بین المللی سیاحی ترابل هاب با نام اتحاد 2024 آغاز گردید. فورум مذکور 2 روز ادامه می‌یابد و اشتراکچیان آن ظرفیت و امکانیت‌های سیاحی کشورهای عضو اتحاد را می‌آموزند. اطلاع می‌دهند همکاران ما. معین نمودن سمت‌های نوی رشد سیاحی و دستگیری این ساحه افضلیت‌ناک در کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل، پیشنهاد تشبس‌های نوی قانونگذاری در این سمت، فراهم آوردن پلتفرم برای تبادل تجربه و معلومات درباره لایحه‌های سرمایه‌گذاری از هدف‌های فورم بین المللی ترابل هاب بود که امروز در شهر دوشنبه آغاز یافت. این تدبیر با عنوان اتحاد 2024 راه‌اندازی شده دوام 2 روز ادامه می‌یابد و امکانات‌های سیاحی دولت‌های اعضای اتحاد، دورنمای رشد ساحه، سند و معیارهای سیاحی اهمیت بین المللی داشته معرفی خواهند شد. در آغاز کاری فورم جهانی ترابل هاب، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسائل اقتصادی نعمت الله حکمت الله زاده، نمایندگان بخش‌های دخلدار، پارلمان‌ها، دایره‌های تجارتی، رهبران اسوسیاسی‌ها و کارشناسان دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل اشتراک نمودند. با تشبس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فورم ترابل هاب 2024 اتحاد برگزار گردید و پیش از همه هدف از برگزاری فورم مذکور باز هم گسترش بخشیدن رابطه ها بین دولت های اعضای اتحاد مستقل و به این وسیله باز هم مکمل نمودن قانون گذاری ها در سمت ساحه سیاحی که یکی از ساحه های افضلیت‌ناک ارزیابی می‌گردد محسوب می‌یابد. در رفت برگزاری فورم مذکور پیش از همه در پلتفرم ها مسئله های رشد سیاحت اکولوژی، طبابتی و کوهنوردی درج گردید که یکی از سمت های اساسی ساحه سیاحی در کشور عزیزمون محسوب می‌یابد. مقصد برگزاری فورم بین المللی ترابل هاب اتحاد 2024 افزایش گردش سیاحان به اتحاد دولت‌های مستقل، رشد رابطه‌های نوی بین اشتراکچیان بازار سیاحی، بلند برداشتن اعتراف و جالبیت دولت‌های اعضا، رشد همکاری متقابل و تبادل تجربه بین مملکت‌ها در ساحه سیاحی، طبی، اکولوژی و تاریخی و فرهنگی میباشد. قابل به ذکر است که در دوره فورم جلسه پلنری، دورهای آموزشی برای مهمانخانه‌ها، جلسه استراتژی و خوری‌ها بین شرکت‌های سیاحی دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می‌گردند. ترابل هاب اتحاد 2024 بین اشتراکچیان ساحه سیاحی اتحاد دولت‌های مستقل با پلتفرم کلیدی همکاری تبدیل یافته است. واقعاً هم تاجیکستان در آسیای مرکزی یکی از کشورهای افسانوی سیاحی به شمار می رود. تدریجاً بهتر گردیدن اینفراستراکچور ساحه و در پی آن افزایش یافتن شماره سیاحان و جهانگردان داخلی و خارجی گواه رشد بی‌میلان توریسم در تاجیکستان می باشد. مثلا موقع جایگیرشوی باد و هوای فورم و دلکش، چشمه‌های مصفا و کوه‌های سر به فلک کشیده ناحیه خوبالینگ همساله هزارها نفر را هم از داخل و هم از خارج کشور به این منطقه جلب می سازد. از امکانات مساعد سیاحی این ناحیه دوردست همکاران ما گزارش می‌دهند. تنها در یک سال نزدیک به 40,000 سیاحی داخلی و خارجی از دیار پرفیض و طبیعت بوی و رنگین خوبالینگ دیدن میکنند و از طعم و لذت میوه‌های درختانش لذت برده با خوراک‌های آماده کرده ساکنان آشنا می‌گردند. در ناحیه خوبالینگ موضع‌های سیاحی زیاد بوده، همه ساله سیاحان داخلی و خارجی از موضع‌های سیاحی دیدنباب، یعنی که از موضع‌های اینفراستراکچورهای سیاحی که برای هر یک سیاح لازم است، سیاحی کوهنوردی، طبابتی و این ناحیه باستانی زیاد می‌گردد.
чунин ба назар мерасад ки ноҳияи ховалинг маҳз барои тамошо ва ё сайёҳату истироҳати мардум бунёд гаштаасту сокинонаш бошад барои меҳмоннавозию хизматрасонӣ соҳибтахассусанд. зеро қариб дар ҳар як мавзеи таърихию сайёҳии ноҳия меҳмонхонаҳои наву замонавӣ, дуконҳои фурӯши тӯҳфаҳо барои сайёҳон ташкил ёфтаю мавриди истифода қарор дорад. дақиқан шароит барои рушди сайёҳӣ дар ин минтақа фароҳам асту сокинон барои меҳмондорӣ тайёр. ҷавҳар, танаккур, гили маҷах барои дам, гили ҳолвун барои касали қанд давленӣ, чӣ зелол барои шикастагӣ дармандӣ, круш барои санги гурда, қиёми зелолай барои шикастагӣ дармандӣ, мумиёҳай барои шикастагӣ дармандӣ, бесмерникай барои ханакӣ. ҳамин гиёҳҳо шифобахш аст. ҳамин сайёҳон меоянд харидорӣ мекунанд. бояд гуфт ки ноҳияи ховалинг дар оғӯши табиату кӯҳҳои сарбафалак афрохта ҷой гирифтаасту чашмаҳои мусаффо онро иҳота намудааст. аз ин рӯ ташрифи сайёҳони дохилию хориҷӣ ба ин ноҳия ҳамасола бештар мегардад. ҳамаи инро ба инобат гирифта масъулин талош мекунанд тамоми инфраструктури заруриро барои рафтуомади сайёҳон фароҳам созанд. ноҳияи ховалинг бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки ҳама ҷониба омодагиҳои ҷиддӣ дида истода, дар баробари омодагиҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз яъне ки нуқтаҳои сайёҳие ки дар ноҳияи ховалинг мавҷуд аст, онҳоро ба тамоми талаботҳои стандартии ҷавобгӯ кунониндан, яъне ки омодагиҳои хуб дида истодааст. мамнунгоҳи таърихи кишваршиносии Султон Увайси Қаранӣ ки миёни мардум ҳамчун мазори ҳазрати Султон маълуму машҳур аст, яке аз мавзеъҳое дар ноҳия маҳсуб меёбад ки аз ҳама зиёд тамошобин дорад. танҳо дар 9 моҳи соли ҷорӣ ҳудуди 36 000 сайёҳе ки ба ноҳия ташриф овардааст аз ин макон дидан намудааст. мамнунгоҳи таърихи фарҳангии Султон Увайси Қаранӣ аз соли 2004 бо қарори раиси ҳукумати ноҳияи Ховалинг дар ҳудуди 30 гектар ҳамчун мамнунгоҳ мавзеъ ҷудо карда шуд. сайёҳ чанд қадаре ки буд дар фасли гарму сол давоман зиёд шуд 2-3 маротиба. дар рӯзҳое ки аз душанбе то рӯзи ҷамъа сайёҳон 300-400 нафар ҳар рӯз аз моҳи май инҷониб то сентябр то 500 нафар ворид мешаванд. рӯзҳои шанбе бозор истироҳатӣ бошад 800-850 то 900 нафар ворид мешаванд. дар ҳудуди мамнугоҳи мазкур 4 меҳмонхона, тарабхонаю дуконҳои фурӯши армуғонҳо бунёд ёфтаю шабонарӯзӣ дар хизмати сайёҳони дохилию хориҷист. дар маҷмӯъ ноҳияи Ховалинг сол то сол дар самти туризми дохилию байналмилалӣ дастовардҳои назаррас дорад. дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ таҷлили шоиста аз ҷашни 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон таҳти унвони нақши Конститутсия ва Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар таҳкими маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон бо иштироки олимону донишмандон, сиёсатмадорон ва ҳайати васеъи устодону донишҷӯён конфронси илмӣ амалӣ баргузор гардид. тафсилот дар гузориши навбатии ҳамкорони мо. нақши Конститутсия ва Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар таҳкими маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон бо ҳамин ном дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ ҳамоиши илмӣ амалӣ баргузор шуд. тадбири мазкур бо боздид аз намоиши дастовардҳои илмии истеҳсолӣ ва эҷодии коллективи омӯзгорону донишҷӯён оғоз шуда, дар кори он ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Зариф Ализода, вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ ва устодону профессорони донишгоҳ иштирок намуданд. зимни боздид ҳозирин ба имкониятҳои таҳсил дар ин даргоҳ баҳои баланд доданд. нақши Донишгоҳи технологии Тоҷикистонро дар омодасозии кадрҳои ба бозори меҳнат ҷавобгӯ неку назаррас хонданд. дар қисмати дуюми конфронс ки бахшида ба 30-юмин солгарди қабули Конститутсия ва таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бахшида шуда буд, нутиқон дар мавзӯъҳои нақши пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳия ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Конститутсия ва нақши он дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, Ҳизби Халқии
халқи демократии тоҷикистон ҳизби ормонҳои миллӣ ва таҳкимбахши зиндагии шоиста ва амсоли ин баромад намуданд. гуфта шуд ки конститутсия асоси низоми қонунгузории мамлакат буда дар заминаи он қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ қабул карда мешаванд ки соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва сохтору фаъолияти давлатиро танзим намуда барои рушди устувор ва босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангии мамлакат заминаи мусоид мегузорад. бо таваҷҷӯҳ ба эъмори давлати демокративу ҳуқуқбунёд ки яке аз бандҳои асосии конститутсия аст, имрӯз сароҳатан метавон афзуд ки ҳизби халқи демократии тоҷикистон тавассути ҳидоятҳои ибратомӯзи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун нерӯи тавонои пешбар дар ташаккул ва татбиқи арзишҳои миллӣ нақши муассиру мондагор дорад, таъкид шуд дар ҳамоиш. дар интиҳои кори конфронс фаъолони донишгоҳ бо сипоснома ва ба 11 нафар ҷавонону омӯзгорон ки ба тозагӣ ба сафи ҳизб шомил гардиданд шаҳодатномаҳои ҳизбӣ дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. синамо ҷоизаи дуюми миллии тоҷи сомон дар мамлакат идома дорад. дар доираи ин тадбири фарҳангӣ меҳмонону синамоофарони кишварҳои иштирокчӣ ба шаҳри Турсунзода сафар намуданд. тибқи одати тоҷикона меҳмонони синамобазмро дар даромадгоҳи шаҳр гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. дар доираи синамоҷоизаи дуюми миллии тоҷи сомон меҳмонон ба шаҳри Турсунзода сафар намуданд. тибқи одати тоҷикона меҳмонони синамобазмро дар даромадгоҳи шаҳр гарму самимӣ истиқбол намуданд. дар шаҳри Турсунзода меҳмонон нахуст бо осорхонаи ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ширкати алюминии тоҷик ки яке аз маъруфтарин корхонаҳои саноатӣ на танҳо дар минтақа ва ҷумҳурӣ балки дар куллияи иттиҳоди давлатҳои мустақил аст шинос гардиданд. масъулин ба меҳмонон аз таърихи корхонаи мазкур маълумот дода қайд намуданд ки имрӯз маҳсулоти истеҳсолшудаи заводи арзиз дорои сифати баланди эътирофшуда ва дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир мебошад. Я вам хочу сказать, я не в первый раз в Душанбе. Каждый раз вы подтверждаете, что вы умеете проводить праздники, умеете проводить эти фестивали, умеете встречать гостей. Я восхищаюсь теплотой, восхищаюсь тем, как все организовано. Я хочу просто поблагодарить и руководство страны. Я уверена, что оно поддерживает все эти мероприятия. Руководство Таджикфильма. Огромное спасибо. И, конечно, мы не в последний раз будем здесь. пас аз тамошои осорхона ҳайати мазкур самти хоҷагии ангурпарвари боғи Сомон раҳсипор гаштанд. лозим ба таъкид аст ки Турсунзода шаҳри аграрию саноатии кишвар буда бештари бахшҳои кишоварзи инҷо дар мисоли боғу токпарварӣ рушд кардааст. феълан дар тамоми шаклҳои хоҷагидории шаҳр зиёда аз 4100 гектар токзор мавҷуд буда боғи Сомон аз калонтарин хоҷагиҳои ангурпарварӣ на танҳо шаҳри Турсунзода балки ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. хоҷагӣ соли 2008 ташкил ёфта феълан беш аз 10 намуд ангур инҷо парвариш мешавад. хоҷагидорон пеш аз ҳама барои таъминоти бозори истеъмолии дохилӣ талош карда боқимондаи ҳосилро ба хориҷи кишвар содирот мекунанд. дар интиҳои сафар баҳри фароғати сокинон чорабинии фарҳангӣ ва фароғатӣ ташкил карда шуд. шоми имрӯз бошад дар кинотеатри ватани шаҳри Душанбе рӯзҳои синамои ҷумҳурии Беларус ифтитоҳ ёфт. чорабинӣ бо иштироки меҳмонони зиёд ва дӯстдорону алоқамандони синамо дар сатҳи баланд баргузор гардид. бо мақсади таҳкими робитаҳои фарҳангии ду кишвар ва муаррифии фарҳанг ва санъати Беларус ба мардуми тоҷик дар Тоҷикистон рӯзҳои синамои ҷумҳурии Беларус ифтитоҳ ёфт. чорабинӣ дар кинотеатри ватани шаҳри Душанбе дӯстдорону роғибони фарҳангу ҳунар ба хусус санъати киноро ба ҳам овард. дар маросими ифтитоҳи ин тадбири фарҳангӣ роҳбарияти муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва сафорати ҷумҳурии Беларус дар Тоҷикистон баромад намуда иброз доштанд ки кино дар баробари он ки намунаи олии санъату ҳунар аст, инчунин муаррифгари фарҳангу анъана ва расму оини ин ё он халқу миллат низ ба шумор меравад. гуфта шуд ки робитаҳои таърихӣ ва фарҳангии ҳарду давлат барои тавлиди муштараки филмҳо имконияти зиёдеро фароҳам овардааст. баъд аз суханони ифтитоҳии филми истеҳсоли синамогарони Беларус бо номи «Филмсозон» пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд. бояд гуфт ки ин филм дар жанри мазҳака аз ҷониби Кирилл Халидский таҳия шуда дар бораи ҳаёти коргардони ҷавон қисса мекунад.
қаҳрамони марказии филми филмсозон коргардон Коля ба орзуи офаридани филми муаллифи банд аст, вале ба ҷои он маҷбур мешавад ки дар бойгонии киностудия кори шавқоварро ба ҷо орад. Фестивали филмҳои кӯтоҳмуддат дар Беларус филм барои Коля имконияти воқеӣ мегардад. Филм ҳаёти пасипардагии синамогаронро бозгӯӣ мекунад. дӯстдорони санъати кино ва фарҳангу анъанаи Беларус имкон доранд ки дар доираи рӯзҳои синамои ҷумҳурии Беларус дар Тоҷикистон ҳамчунин филмҳои дар соҳили дигар ва барги интизориро тамошо кунанд. дар ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ 50 муассисаи таълимӣ ва 5 муассисаи таҳсилоти томактабӣ мавҷуданд ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 омода гардиданд. Ба иттилои кормандони шуъбаи маориф, айни замон дар ин муассисаҳо 855 тонна ангишт, 1050 метри мукааб ҳезум ва беш аз 6 тонна сӯзишвории дизелӣ захира карда шудааст ки барои бемушкилӣ паси сар намудани мавсими сардиҳо басандагӣ мекунад. имсол муассисаи ташкилот ва корхонаҳои ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ нисбати солҳои пешин ба мавсими тирамоҳу зимистон омодагии хубтар гирифтанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15 ки дорои 35 симхона буда, дар он дар ду баъз 1984 нафар хонандагон таҳсил менамоянд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои зимистонгузаронӣ 35 тонна ангишт ва 15 куб ҳезум захира карданд. инчунин тирезаҳои муассисаро шишабандӣ намуда 150 литр сӯзишвории дизелӣ ва дигар намуди маводи сӯхт дастрас намуданд. раҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3 низ дар масъалаи омодагӣ ба мавсими сармо фаъол аст. дар ин муассиса дар ду баст беш аз 950 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. гарчанде бинои муассиса солҳои 60-уми асри гузашта бунёд карда шудааст, дар таътили тобистона онро аз таъмири асосӣ бароварда шишабандии биноро анҷом доданд. бо назардошти пешгӯиҳо оид ба сард омадани зимистони имсола дар амборҳои муассиса аз нақша зиёд ангишту ҳезум ва маводи сӯхт захира карданд. имсол дар муассиса 29 тонна ангиштсанг, 13 куб ҳезум ва 150 литр сӯзишвори дизелӣ захира шудааст ки бо боварӣ гуфта метавонем ки муассиса зимистони дар пешадамонро пурра пас сар мекунад. имсол муассиса пурра аз таъмир бароварда шудааст, ҳамаи дару тирезаҳо шишабандӣ шудаанд. дар баробари захираи ангишту ҳезум ва сӯзишвории дизелӣ шабакаи мустақими гармидиҳии муассисаро таъмир намуда истоданд. аллакай қубурҳои онро иваз карда рӯзҳои наздик дигар қисмҳои печҳоро аз санҷиш мегузаронанд. ба монанди ин муассисаҳо дигар муассисаҳои ноҳия миқдори зарурии ангишту ҳезум ва сӯзишвории дизелӣ дастрас намуданд. طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه میر سعید علی حمدانی و کمیسیه زمستانگذرانی با مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه 855 تن انگشت، 1057 متر کوبی هیزم و 6600 لیتر سوزشواری دیزلی دسترس گردانیده شده است. و اینچنین همه بناهای مؤسسه‌های تعلیمی شیشه‌بندی گردیده برای زمستان سالهای 2024-2025 آماده می‌باشند. در مؤسسه تحصیلاتی تو مکتبی رقم 1 باشد تعمیر اساسی ادامه داشته، انگشت و هزوم و دیگر نمودی مواد سوخت ذخیره گردیده است. با اطلاع شعبه معارف ناحیه همه مؤسسه های ساحه برای موسم سرما پورا آماده اند. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه همدانی برای برنامه نوید. در تاجیکستان جشن مهرگان تجلیل کرده می شود. احیای دوباره این جشن باستانی ملت تاجیک و دوران صاحب استقلالی رسم می آید. در ناحیه رشت هم این جشن بزرگ اجدادی با نمایش دستاوردهای کشاورزان و خواجگیداران تجلیل کرده شد. تجلیل جشن مهرگان در ناحیه رشت با شکوه شهامت خاصه برگزار گردید. کشاورزان ناحیه نمونه محصولات کشاورزی را به نمایش گذاشتند که مهمانان ساکنان از آن دیده نمودند. در جماعت قید گردید که واقعا مهرگان جشن فراوان حاصله از نتیجه رنج و زحمت دهقان است که ایام بهاران آنها با یک جهان آرزوهای نیک
ба замин донаи умед мепошанд. дар чорабинӣ намоядагони мақомоти иҷроия сукуни ноҳияро бо ин ҷашни аҷдодӣ ки дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дубора эҳё гардид шодбош намуда қайд намуданд ки ҷашни меҳргон як нав ҷамъбасти заҳмати деҳқон аст. хушбахтона рӯз ба рӯз дастовардҳои деҳқонони ноҳия бештар гардида онҳо бо меҳнати пурмаҳсули хеш бозорҳои ҷумҳуриро бо маҳсулоти босифат таъмин менамоянд. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат эҳё гардидани ҷашну маросимҳои миллӣ кишоварзонро роҳбаланд гардонидааст. онҳо ҳамасола бо шукӯҳ шаҳомат ва шукргузорӣ аз ҷашнҳои садда наврӯз меҳргон ва ғайра таҷлил мекунанд. дар ин ҷашнҳо беҳтарин дастовардҳои хешро ба намоиш мегузоранд. ҷашни меҳргон таҷассумгари суннатҳои неки инсонӣ буда файзу баракати хони пурнеъмати кишоварзонро бо шукӯҳ шаҳомати хоса инъикос менамоянд. аз меҳргон то меҳргон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардида ҷамъоварии ҳосили фаровони ғалла, картошка, мева, сабзавот ва дигар навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишварамон мусоидат менамояд. дар поёни чорабинӣ барномаи омоданамудаи ҳунармандони шуъбаи фарҳангии ноҳия пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон ки иқлими нисбатан сард дорад, ҷамъоварии ҳосили боғот идома дорад. новобаста ба боду ҳавои номусоиди имсола боғпарварони ноҳия ҳосили хуб интизоранд. маъракаи ҷамъоварии ҳосили боғотро дар ин ноҳия Хоҷа Назриев дар гузориши худ шарҳ медиҳад. дашти терай макони себҳои шаҳрбор аст. урсихо яке аз деҳаҳои он даштҳояш имрӯзҳо пур аз себ мебошанд. боғкорӣ яке аз шуғулҳои сокинони ин деҳа буда аз даврони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон пайдо шудааст. боғи амаки Нозиралӣ Ҳусайнов ҳамқадами соҳиби истиқлолии кишвар аст. моҳи октябр аҳли оила бо хурсандӣ аз ҳосили баланди дарахтон машғули чидани себ ҳастанд. шукронаи ҳамин пешвои миллат, шукронаи истиқлолият ки моро ҳамин қадар соҳиби замин кардааст. ризқи рӯзӣ мона ёфта хӯрдесем, меҳтоҷ намешем. خب زمینای نزد اولگی هم داره. از چقدر با یگان چیز ما محتاج نمیشیم. زیادی حاصل ما با بازار برده میفروشیم. مساحت باغ سبزوری ناظرعلی 50 سوتیخ را تشکیل می‌دهد. اینجا درختان سب‌های گوناگون پرورش یافتند. اقلیم مساعد، باد هوای سلکین، شمال فورم، سریع شکل دراری و نگاهبینی خوبی درختان امکان داده است که نیال‌ها به‌نقصان پرورش یابند. 4 نمودی سب هست. سب سرخ، سب کبود، سب زرد و سب کریک. باغ 30 ساله شده است. هر سال نماز 3 بار داروی برای کرم میزنیم، 1 بار داروی سکور میزنیم برای که گلاب قپا. خب یک مرتبه 2 مرتبه جفت میکنیم، بخی نیالو را نرم میکنیم. 300 نیال هست، بعضیش خشک است با جوشته ایلوه کده شونده چیم. باغ با هر سال رستوراسیا گوی از نو برقرار کرده چیم تا که باغ گم نشود. دههای اوسیخو موقع جوگیرشوی آن برای پرورش نیال‌های سیب قلای و موافق می باشد. از این رو ساکنان دهه از چنین امکانیت عاقلانه استفاده نموده مساحت زمین‌های باغ‌هایشان را سال تا سال وسیع نموده ایستادند. در پهلوی امکی ناظرعلی باغ فیض‌احمد علی مهدوف جهت حاصلبندی درختان و درآمد از حاصل باغ فایده آن همسایه‌هایش کمتر نیست. از درآمد حاصل باغ بودجه عائله‌ها غنی گشته، سطح زندگی ساکنان این منطقه کوهستان سال تا سال خوبتر و بهتر گشته ایستاده است. همه با گفتهای همه مردم یکوام تاجیکستان بسیار همه سوی شورباده که سوی شورباد شیرینه تعریف میکنن که سوی نغزه سوی شیرینه آب داره. فایدهش هم رنگ همه حاصل شیرینه. خب فایده و خیلی فایده همه فایده. حاصل این باغ‌ها جمع‌آوری شده، محصولات آن سیب‌های از لحاظ اکولوژی تازه و بازارهای جمهوری برآورده می‌شوند و در تامین امنیت غذاخوری کشور با محصولات تازه اکولوژی حصه هم باشد باغکاران این ناحیه سهمی ارزنده می‌گذارند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.
در حدود جماعت دهاتی وروغ شهر اسفره عین حال بیشتر از 2000 خواجگی دهقانی فعالیت دارند. وابسته به منطقه‌های کوهی بودنی حدود بیشتر این جماعت ساکنان و کشاورزان اساساً به باغپروری مشغولند. امسال در باغات این منطقه نیز حاصل سیب فراوان است. اطلاع میدهند همکاران ما. امروز اهل زحمت خواجگی های کشاورزی شهر و دهات اسفره در سمت استفاده ثمرناک آب و زمین، رشد ساحه باغپروری و افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی فعالیت پرثمر دارند. کشاورزان با استفاده از آب و هوای مساعد با جمع آوری حاصل با عرق جبین رویانیده خویش مشغولند. پوشیده نیست که رشد کشاورزی و از این حساب بالابری سطح زندگی مردم از مناسبت عاقلانه به زمین وابستگی کلان دارد. از این رو اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مدام ضمن واخوری و ملاقات با اهل جامعه و ویژه با مسئولین اداره های زمین و کشاورزان ضرورت استفاده عاقلانه و ثمرناک هر قطعه زمین را تأکید می‌کنند. با درک این معنی کشاورزان زیاده از 2000 خواجگی های دهقانی دهه بلندکوه وارخ در سمت استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین، زیاد نمودن میدان باغ و تاکزار، کشت کارتوشک، تأسیس باغ‌های درختانی میوه دهنده به اقلیم محل موافق از جمله باغ‌های اینتنسیوی و افزون نمودن حاصلناکی باغات تدبیرهای ضروری میاندیشند. از جمله در خواجگی دهقانی احدبک عربوف در پرورش و استحصال سیب تجربه غنی انداختند و همه ساله حاصل فراوان به دست می‌آورند. خوشبختانه امسال حاصل سیب در قیاس با دیگر سالها باز هم بیشتر بوده. باغپروران برای جمع آوری و صادرات محصولات از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌برند و نیت دارند که میوه‌های تر و تازه و شهدریزشان را هرچی بیشتر پیشکش استعمال کنندگان بازارهای داخلی و خارجی نمایند. زیرا طلبات به میوه‌های شهدبار این منطقه چی در داخل و چی در خارج کشور خیلی زیاد است. олимон сабаби нави ба бадани дилфинҳо ворид шудани маводи пластикиро маълум намуданд. ба гуфтаи онҳо ҳайвоноти баҳрӣ зарраҳои полимериро аз ҳаво нафас мегиранд. дар ҷумҳурии осетияи шимолӣ 200 кило шӯлаи панири миллӣ ки зика ном дорад пухта шуд. шарҳи чанд хабар аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбати барнома. олимони коллеҷи чарлстони амрико манбаи нави воридшавии микропластикҳоро ба